Nanganganda man na itong Technical Education and Skills Development Authority o contest da SAMAR para itong SAMAR Skills Competition o sa nga aktibidad hiton komunidad nga magsiserbi nga intablado agud may pakitahan mga technical vocational learners ani nga mga nahibaruan para itong panginahanglan hitong lokal nga industriya. Magdudumara ang test dahin provincial competition kumo pangandaman para hitong test the skills competition kung diin matatagan hinchan saan sektoran technical vocational education and training o kung TVET hiton samar nga igparayaw ang kakarit hapantag iton construction, electrical, electronics, garments ngan turismo. Ginlalauman naman nga pagbubuhato iton samar provincial skills competition hamaabot nga Marso 19 ngan 2026 ngan bubuligan han walo nga trade areas nga igre-representa iton magkadordila nga technical vocational institutions han bugos nga probinsya. Pagbubuhato naman iton pag-aabrahan programa PHTTI Catbalogan Branch komo formal nga pagtitikang hiton duha ka adlaw nga aktibidad nga magpapakitahan hibaro nga talentohan mga TVET learners iton Samar. Hagin dumara nga coordination meeting adto nakalabay nga Enero 21 nahingadayan iton test dangan mga kasugbong hini ang mga aludayday hiton paisan-isan kaupo na iton age requirements trade specific mechanics ngan an pagbugos iton komite agud masigurado an hapsay ngan klaro nga aktibidad. Nagpatapod gihap iton mga kalakip nga institusyon nga maghahatag hin lugar ha kada trade areas, logistical supports ngan expert assistance, pagpamatuod iton urusa nga responsibilidad han mga stakeholders para hiton usang nga organisado ngan manilampuson nga provincial competition. Ginlalauman naman itong test nga mas mahilarom pa itong paghahatag hin importansyahan komunidad hativetiya na nga tuig. Gintatagan doon gihapon nga ang paghagid hibaro in pundasyon itong paghulmahan mga skilled manpower ngan dirila usa nga alternatibo nga dalanhan edukasyon. Gintagan doon gihapon ni Larry Mark Orbong itong test the specialist tungan CAC unit itong test the Samar nga ang kompetisyon inhigayon para itong mga estudyante nga mas hagiron pa ang ira hibarungan mapahitaas ang ira tsansa hat trabaho. Ginagat naman itong test itong mga kwalipikado nga kabataan ngan TVET learners itong Samar nga makiusangan ginhulagway itong aktibidad kumutulay tikang itong paghagid tikado itong masitaas nga level itong hibaro, kontribusyon na komunidad ngan mas saluag nga oportunidad hamaabot pa nga mga panahon. Tikang diniha Bombo Radio Tacloban, inihi Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!